kamu ombre dulu lipstick aku. Gak usah sebut nama X. I present to you the X. Gak usah sebut nama dia lagi. I present to you the X. Dah. Tahu kan? Ya udah. Rozila hehe ulah Chanel, ilah hehe ulah Chanel. Tuh tanganku juga ilah hehe ulah Chanel, ilah hehe ulah Chanel. Di Korea itu gak ada yang namanya mineral water yang botolan, jadi di situ refill. Jadi sayang kalau misalnya kita makan mahal ya, kalau kita minumnya nggak refill. Kayak mana coba? Kan kalau resto-resto ternama kayak gini kan dia marketingnya kan hebat, makanya kita juga harus pintar, lebih pintar lagi. Gitu. Penjaga, minta lagi ya putih ya. Soalnya mineral water di sini tuh kalau beli next to see sama di 7-Eleven tuh mehong. Penjaga, gue pencet belnya. Penjaga, can mineral water again and then bill, check bill, okay? Mineral water and then I want to pay bill, okay? Please mineral water please, okay penjaga. Thank you. After this bill ya. Kamsahamnida. Hamida nggak tuh? Bayar di sana kali ya. Tunggu ya, tunggu. Katanya di belakang ada lu tuh di belakang tuh. Lu masuk ke room gue mau bayar dulu.
jaga bill on this one. Can I pay cash? By cash? Can I pay by cash or card? Card. Location. Cash can. Maharani wa, Maharani. Cash ya. You can speak bahasa Indonesia? Don't. Okay. Sawadika, you know? Thailand, Sawadika. Okay. Oh, sorry. This same. Kampunaka. Yeah. Kalau pada bapak jangan pada di sini ah. Alah, gue tuh kalau di luar negeri gue suka pengen bercandain orang. Kalau di Indonesia nggak apa-apa lu hujat gue dah tuh karena nggak ada bercandaan. Kalau di sini kan gue pengen bercanda. How much? Oh, this is for you. Tips for you. Kamsahamnida. Thank you Naka. Gak apa-apa, kembali 25.000 gak apa-apa lah. 25.000 won, gak tau berapa itu 25.000 won. Lagi 300 ribuan. Kalau di restoran ternama itu tipsnya itu harus gede. Kenapa gigi gue gak ada ini kan? Yaudah jam 8 nih guys, bentar lagi mallnya tutup. Gue mau ketemu sama Op Malming soalnya. Nanti aja gue ceritain ya, nanti ya besok ya. Bye, good night. Dah, bye. Aduh saking canggungnya Opa soal udah mau deket, bye.